Backyard kitchen. Ahana komono wo. Backyard kitchen. Ahana komono wo. Ahana komono wo busuafo. Aye backyard kitchen. Aha ampanampara. Ena komono na hwe. Yatena se ye besa di nkomo. Na ya bobo ho. Na wo so atimi aye den wanya bi ahwe. Na wanya bi su aka. Me kire comment section wo so de wadwen kire afa ho. Na busuafo mu de obi animmo. Some Monis McBrown brother. And a tuono. Abna kwabna. McBrown sister. Ogun Sikele. McBrown brother. Da Costa. Mr. Da Costa. Ansana, me artist. I'm sorry, manager. Me mama kwaba near that same test tank say holy insecticide spray and a holy repellent mosquito one insect repellent so sana my way insurance and I feel Madam Hisense me amini. And now some near very short. Into me per se obia yire ni tedwem. Now so when something is a shot, it kicks you. Yeah. Into yes, say a shot. Play a bubble or go ahead and shot. Sana so because what two tours of head 2 shots. Who shoot 2 ideas so better make a trust away then. You have to shoot something. So you shot. So we are shooting it here. I was for some 2 way you ba fe to say me share sorry ba. Me share guns, me share bembe ma wire no. Bembe bi we share baby. Fe wa wire no. Omu dream ne say umbe ye busua na emu atre. Mfie mienu fie miensa enan. Enum nie oba ne ntimi nyim. Yakọ hospital yakọ ya na ehu say enye oba ne fault. Be man fault. Sara na oba no so no wode no ntimi nyim no. Wo so problem wo ha baby nti ese ntimi nwo. Nti vice versa once nkomoni ayedi na fe no. Tiem asama no ka fa ho hyem. Pachomati mi ase ye. Yeah. Enkomoni nie. Wa ware oba mfie num awo ma. Sa na be ma no so oba no so ware be ma bi mfie num awo ma. Mo ko cheke ye no. Yeso oba no our problem. Enu nti no ontimi ngo. Nti edane ko mema no side so ye ko cheke ye no. Be ma no so our problem ontimi ngo. Pacho wow, we are the opposite one. Are you going to still wait or be faithful to your husband? Or show age no fear no baby as a sound party la lie. Ube young bibi, ube fanachi, no be back. Remember the Anna Yamona, with me, no. He na a man's way, and only a giant sunny a quapayan at yet in my. I told you, Mara. Well, when you come, sorry, coffee and a quada. Well, when you come to my home, now say what I say. It's back as an man and now when you come cry now, so now could that. I'm about that. Na who free? About that. Sasam na teton kwadia. About that him about teton kwadia about that him. Why never kasama me? I Sasam tete wo. Kais. No akono mabo. Eh. We dey on this better. I never cham won say na free video. There's a movement here, that's the movement no. Was all feeling ni ase so abo. Some no hwe ni ase so. Me bra me hwe ni bra. Osale say normal double. Yeah, funny hane kwa prankesi mafie. Yeah, we ain't fanko. Se bi nwura no. O me nwura Ghana Beyonce. Na fast film so bra ba. Na ba cho mo se mo kasa ne enko. Asamote to no akotwa bi. E dey ade beche. Ade beche no Elizabeth. Abraham gidi okuta mi nkuta bi. But won tinye nyina no. Na me di fi baby na bi si baby. Okay. Me na me say me pe wo na wo pe me na ya ware. Mi. Ana ye bi baby mu sa won tumi ma. Nanso abrabo no fi baby na akodu baby. Se me nya ba won chen. Na there bi o. Asa na beka wa so say Abraham no ejide nyina. Ejide nyina eja. And so I say no to ntima nyina no. Until you stand in here. We stand na declare straight away from my example no say me kwa kwa na be say me chire me be say be dem asem be. Matija o baba be fa o. August o stand here dey. Nana. Sa no yire te ntimi ngo ba akwo. Fa wo hyem se wo be ma no so no. Sa wo na oba no. Opa wo na chire be hu se wo be ma no kwa se wo spam ne dey. Eye huro be ma na kwa wo. Enye hui. Wo be dey.
Nana, asemi ede. Obi an taking the stand asani Asemi achechi. ede pa. Senyame ambemu a. Etre bi kwampo ebi ntumi show mo akonfo mu. It's maybe they understand they say So we be make kasa se be ma. Mapako. Obekwa ko wo nchen as a be ma. Fa wo shem say ye ko hospital no wo ogun skele na spam eye ahuro enwo ba. Oba no wonye den. Nana. Oba no onye den. Oba na wo ono anya ho abotre no atena mfie num. Mfie se make o 28 29. Onte se me amadi me 48 ya me see menya baako. Enti ya na yen fix ye ho in that corner. Menya baako me be hia na ntimi hu anya hwe. Nana. Sabe edwuma kwanta. Nana, first of all, esa me ti ase. Oba no wonye den. Onya wa na se onko wo nche no fa kwa na mre o. I think say me here psychologist. Man, this question. Me ba obi an taking the stand so oba no wonye den. Nana. Tell me yes, psychologist because. Next oba no onya o no to na do Obano. I saw a different I question. think say you let me adapt. Okwa adopte. No kwa adapt. Okwa adopte am oba no. Na den na wo oba no. So wono bibi ha ne womb no ntimi nyimu a. Onko adopte na munyina mondo ni mmom. Na wo pese okọ wo ba. Yọ̀dá lásì. Wàdárù mò ó. Mèsìlẹ̀ mi kàsà. Kasa. Màá lọ́dọ̀gùn. Mi ti bí kàsà. Ọba àná. Oba no Sẹ́bi o. Ọ̀yẹ̀ kọ́tọ̀. Oyekoto. Yes. Emaye oba no yekoto. Yes. Tobo. Ono oba no. Ọ̀yẹ̀ kọ́tọ̀. Oyekoto no we na ngo. Bẹ́ẹ̀ mà nọ. Nyanya nkyerẹ. Scorpion. Ètò ọkọ́tọ̀ diẹ ne bọ́. Nyanya nkyerẹ diẹ. Onfa me hufumo. Ẹnu na ogun ẹ̀ka. Sọ fún diẹ ọmọ àná kwan náà ọ̀nà diẹ ọbẹ̀kọ. Akọ̀ wà bá. But ọba no diẹ. Onfa dra. Onte wase. Ọmọ kọ́tù dẹ̀ zoom. Wate. Na se no me pese me hu ba bi awugina. Oye agina ba bi. Bẹ́ẹ̀kọ́ akọ̀. Obekwa akọwo ba bi. Aba. Sara no ba na ne na ka for better for worse. Awo oba no ebikra na wonnim ono so nnim na asem we aba beto mo no na oba no ono so ahunu se wo wontimi nwo no ono so onye den mami straight answer to say the oye na bacho don wan Onye do be hey krache a reality reality no wo na den reality a den so timi tu nipa mebo ana eto obi enti promo ana nkola akonya accident nkola 16 ewu ye one day ama me ba kwese ne man na se nu so den is it not a reality? In fact asante achembogu yes omahene no ho no na owusu ampe the third sojani wo ho mate wase ya chia na all right but wo se asemi akosi de kra be kon ho mate asemi ye nya na asemi we die on seti onu ile na ti amodo na sem bie no amopa ai frɛ de meti ase enkoye no na why spam and they say osi nipa no ye bie nim okay ene de kokoma work and then enya ana so betum no obi akoda onu nkonse na hia IVF ko betum no obi akoda I don't know one pen. o consider unko no say yenya IVF eno no onim be ma no hospital na be spam na ba na no kura na wo mumienu mu ntem for the rest of your life no bi eksu koya IVF no wie ya I for say na baby say open nua ne be di agro oh there we nya ba kunya ba dia want to comment you ai oh there be ni so you say enkwa genti o untimi nyina pe dan na kasama ma enkwa na oboso mubu ma afasa ada na riba bi akwasa Oyi ma ba nanka ogunsu dia no kra na oka se ohia sa Papa for obi nye psychology e ho no na mpese me bem na che se da bia me ama no mubu ma akwase a
Na me die, ene ma me kwan so na so me nkofo obi na me fa bi mrai. Yes, na me ye dia. Na me ye mi. Baby ma me kasa mama. Enya kwasebo. Ma me kasa ye sisterhood. To mo bi nka se bi mi so aso e ba na. Sisterhood, me sra mo me nkwa na me wa. Mo ka bi ma me. Se me ne be mo ogusu se. Enko be kwa fa bi aba. Oba no so nye de obeye. Nye so ya ka ye beye den. Oba no wo ntimi nwo. Anka na no ntum ntina ho. Na so oba no na ntimi nwo dia. Mo be ama no. Mo be kwa akobo ntia fa bi aba. Sa ade we. Muta di yemma. Empu ye kwasia nana. But we abeya di aye nyina ye moa ne ye ba be discuss. Pa mo cho mo kasa. It is a wo fa bi aba dia. Me so oba no. Ma me kwan me libi do mu. Na me so me ko fa bi mu. Asa libi do no dey satisfy. I want them there. I want them. Style be ye food chicken ye husband be outlet na nya. Enti ma me ko so wo ko fa bi ba dia. Na wa me kwan na so me all time schoolmates. Na me kwa dey. E di on penesa. Don't be wicked. You can't be wicked like that. Na wo no oba na akwakofa ma no. Afi na akwakofa na be kwakofa old school. I say no odo am wo ma me ntina. Yeah, ready you know ntina me. Ntina onu oba bi ko wo no. Na de akra na ba fie no. Na this is the case wo odo ma wo yire pa. Ba wo so ntimi no oba na nwu. Se oba no. Me pa chowo se de obetimi akofa bi efra bonti ama no. Adan na mantimi untimi support you because I dey way between just the two of you. Yes. Any be a hospital now, I'm in hospital also no. Privacy so they conk, they won't bring it out. Mummy no pen and a pacho. Aden I am ye massa. Aden I move to say. Yeah, because my is strong. In fact, my the more dead. And my team and Johnny. Last time I'm a could ja, me mammy war, furnace and saloon. I may mistake me to cause shed dry ass. Na mo say no ma mo de enti no mutimi more tough mentally I ma de mo de enti na yankopon na ma na chim no ewo na afa ma mema no cause it say ma no go chim ma so na usu ntimi connect sperms no into the system and chim ma no so fa bi that pass amon kasa na fe yen na Mr. T by saying say our yemi ni ehia ehone yedo ehone yatin but if free baby kusi baby ehia na ye youth no yedi baby e be ya besiriwa yedi baby e be ya brewa ne akokora e be hia obi asansu ama ye dware na ya na ekoratwe na emma yentimi take decisions yi se eya me ya se me hu se wuri obi atu anamon ana eya me ya se me hu se wuri obi ananti enti no na ye wu fi se ade na ye no e be boa ye mu daachi Dinti ema me de Abraham de no start ye no. Se utena se na hu se bibi ti na ye wo. So mama me na open that say dem fa no say ye wa adopt you. Say ye wa obo bibi ti na ye hia akora we nchen. Ba wo de ba wo di ani mu a at least anko ye se bi ni na muntimi ngo. Nyame adom ba ko betumi awo. Ane. Se nye akora twen a anka awo se etimi tie ho ase. Se de Abraham de no ye no. Omo dwene ho, oba no ku na dwene ho. And when we say, what chilenti, I never will quite to an movie. Saying in a swan and a median so they are come as a more I say. Say, and ya why, ya na you didn't let no my roof you china. And a crowd watching in ne, no my roof you china. Think I was to be McQueen. Now, say, you two son among not running by and never man on Kuaba. And you ba. Nice or bano, a two son of no, it can be said me. Se me na minti mu na me beti nya wa me me mana ko wa ba e bia obi ntumi ba bia e ya wo mu ye se de me ka se atinka aspect se nsusu se ye wo pa na wife no bi akoda ana se o fa kwan fofo so atinka e de wo eno nti ne be ma IVF na no nipa no ne na anna eno so ye option and na okoye eti no na so okoye na eti no be ye obi ko betumi ane ne yakọ baabi ama bibi asi a obi bi obi amane de aye wo che ne ye ya na ne ya wa susu se want to ya nyina obi ama sa ya no de ewo but ewi asi bibi a sacrifice aduane ko ye de tiwitwu but still de bia ozo ko didi and one maybe why see obi ne ku ntemu a wo ka so obi ka cha o ye mbehye but esenu mi obi ntemu bi ko wu
Enti yo ade bi a wo ye ne no wo dwene sɛ obi ne banana what if say o mo bi ne kodana we nya wo so abende we dey uti ayi na si wani na ke beto ba sama anko hospital na ba no sɛ ade na eche ɛna ma me fa jenko information kunu sɛ nda aton o je ɛna we na pie wani nti ayi asa pie wani na wo fa kwa bi a fa sɛ no sei but me dey wo kyene nti na wo bi nya akora ne bi wo fie na be bi ba bi na wa emre na so be wo sɛ mi bi a me wo chi gya no na sacrifice saa yawo ne sɛ ebi a nantumi anye but me ma ne nka ho metu ho anam ko we be ma we abusua nti sɛ ne mebi wona wa anhwɛ amfa nsi bre a ɛwɔ sɛ wudi si a ebe du ba bi no wo nsa be hyɛ wonum okay na Costa be ma mu be ma on do betimi aye but uni obi ho a na ko say re be ma mu be ma ni obi ara betimi obi ho a one ne yire omote no omanyi nsen awo emma baako miensa onama one ne mane nama Charlie senior man Charlie oba we dey osewo o second born dey osewo say but first born so osewo pa o but later no bibi betimi happen na die ne bi akọkire say akwara na eso osewo oye ne ma te sewo no onye oba eno ho enti saa so na we after shock saa so na we no so say wo ho wonim now himself ama oye akọwo aba na obi ka say Charlie uni a oba we dey osewo bu utibu how will you feel sɛ wonim sɛ agye Yesu fe ne betumi ama ade we yawo na any medical check cannot help you why would you feel say because eno so kra timi ya rechichire na say dioma nipa wo no wa ma wo obi anyam oyera ma wo but ode na wo akwala ne sewo yes eno ni nature no asarba fo za mun ka we si ni etwa ho mra o za nu we si oba no yeah na ko masa de mano ma ne hu no sa obetumi akwa bonti akwa fa osinya abotre na se sinya abotre na okra wona he me baby a me gina ne se na na akwa adopt bama na akwa adopt na ne se wo so ntimi nwu a yen kwa adopt ana yen kwa adopt yemi ya reason ni se also be before ka say you no ka say moja nsi so moja nsi a nipa na akofa do moja e di akọwo no e bia na nipa na angasa mu no kom nya dene no akọtwe ne na yi di akọma wo oyi kohwini si nipa bia na so ko yu kohwini ba cha na oto obu chefie na akola na wo umoja ba kokura ni ni mu ye ha ne ha awakọ adopt no me ka ba eno no uko edie wo ma me saman mu ana so papa me ka ba okay DNA ne ba because ukọ adopt akola ne nko ade bibia anche wo se ebetumi aba mu se opese wo ni koye bibia esiku ene number 1 na so you nim so you adopted na they need to kwaya you nim so you adopted no DNA bia yes. Number 2 emba ha ade wo fie pa the watchre ya betre emba ha ade wo fie pa se be ma you okay so oba accept bi BSP but oba start say oba asuma ande wo fie a bible no kwa kan na nya asomdwe na be man say me no to ntimi nwo metumi awo ma me ko wo mra be ma asomdwe ma no atena ka ba no ukọ wo aba na unim say ma so timi yejimi tie mu nya botre ni entie ni sie ma entie ni nya betre ma te papa oba sa wo ma no kokọ wo okọ ya IVF di ba fia otumi politu akwala against Bema oh bibi tutu ebi kura eno na mpesa me ka edan wa so obesi kwan especially ebi baby edan sa akwala me no mi ri nyina ati ase amenya me so me mu amedo name the only option is say e wa koya IVF amemi kwa me hu akwala na me fa ne ni daji ya nya mi so so ade o de me ka obaje so ni pasisa there was Wasa. na se nya so na tene for empo abofo ahwe ase so as ate hwe
Mommy uncle break my water. Na owu ka to say. Nya betre ye be do obi a conclusion. Okay. Any say busuafo we a serious matter. Ni e ka no. A serious matter asem we. We ye be ma na akoto bi say mu a. Wo hu ni ho. Na wo yire no obetumi a wo de o spam no entimi mfa no ma kora eba emawiase. Na wo yire no on person obeja o nemo mo fa wo ni bia wo e de amamo na efie wa ye de. Obama na koya na. Sawa na wo ye oba na wo so wukunu. Wo so ntimi nwo. Doctors a kire mu nyina na wo ntimi nwo no. Obama be ma no etwa ne ho ana. E wo ye ho. Mommy enkwa abonten ni emra sisia ye ba sisia Meni mi kun nati ya twen ba ni ma ba ma nti e ba ma na bi a mi kun so makoye test mi kun so akoye visit na na ya tia na problem na na wo ho ti meni mi funu ba dwen ho adwene mu nyina na se e ba kope e be ko akope nyanka man bi ni ahwe ana obi a wo hia mo wo ntimi hwe na makote ba na ma don se na me so me do se na me wo ya me do no ma ye ne sa pepepe ndi se me ye ne se dia ni je ni asum bi be de e be be fi. Okay, the one say doctor catch them say me intimi wo a maybe yes say me dey the fa different wife account for different wife can month na won so na ke say no ware sa Pacho, my name is Kunu. Na idea on so problem. Yeni na tina sa otakola ni se me pakoda. Awa nemba. We share ma mo problem. Ya se me wo. Ya check on so wo problem. Nti e be ni dey. E bia me do me kunu e betima tina sa. E bia me ni susu ntimi wo a na ma jalo na ma akọ be akọ. Pe be ma fufu. Na ma akọ waro. Ya do ya hu so e betina sa. Na ya te ya hu asi. ebusuafo ya kwaba backyard kitchen ye ma munyina so kwaba me pa ncho ya kwa amwan no na ye gina ye point ai pese ye gina no na ye the last yiso aka ho ya sam etwa to aka ho na wo kasa de Dem pesa me chere se be mama wo kwan ma wo kwa abot me gina ne ma mienu so na de akasa okay be mama wo kwan ma wo kwa abonten ba se wakofa nyi se wa abonten ba inana mani tua ya se yankwaye ne yamfambra se me gina we na me hu ni ho all right na what me akona no obi akoni maba maka to se me do metumi ahwe o ma bibia go through at the end of the day se me yiska kwa na me de maw se fa sha ala na me dinu hu mienu because be ma no a oda de no so na otumi ma wo nyem ye ene number 1 me wa torment me but ye mienu ya tuni akofo obi dia badia me ditum se akofa de na de da ampa adoption no the final emphasis na say adoption na surrogate na surrogate no ba me be hia sperm enya adwuma ho saa na oba no so no ontimi nwa ono so empese obi be carry ni kunu sperm what I say but here is the case adoption enya option wa ha it is say no it's choose a stand oba ma yire no obi akowo Anabo kunu obi akowo ana be ne IVF said no obi be akowo aba ana say obi jam ana say say wo so a wo yire no ompre na wo so na obi nkowo sa stand na e passage na adoption here advisor odi amaye ana meboa yes but in this case these are the two options choose one se me gina oni ebe kumo die eno eno ba ni nya ware no nko na efa wo low sperm etina wiase mentumi hetem because many tua de bia be hanten ntumi mo bi ne na sa wo so wo do obi dia wo so tumi ye dia nipa na ni beje okay enti ano no enti ase kasa ebeboa say instead say kabeman kwai no obi akoda na odi akla na ba fie no onfa ne niema no nko na also fa low sperm count and wasting my time me fa waste your time say no worry bio no answer eluma na kai say gwa di na ko beboa yo yate August Nana ase won se me de usa me me ya ne so yes apology so ka ho pa na edin pa oba wo do no oba wo do no asem na wo kan be ma wo do no asem na ye ken nana
me de me feel say aware no ka ebeya yemenu nye say yetumi nyanti ase na yetwitwa so. Okay. Na obia It is a bema no ntimi nwo a obema oba na kọ. No creo. Saa na oba no ntimi nwo da. Isa so be fa na chi no. Obema na kana bema no nti ase na omunja aware na bema no so enko. Option no. Me option. Na so mumie no option na ye che se ono obi nko wo na so do obi nko wo ne de wo mpe no. Dabi. Mempre se ono obi nko nko. Because na dan wa so. Ana akwala no so benyi. Obedu baby no. Ubo se sene bra eken ya. Yesi wose. So ubehu na ebia obema yi a ono so one oyire koda ya obi o ha adwen. Na wo husa akwala ya nya du bia na ebia ya mfa se sika oji sika nsa o ti ase ama oba ne oba no ayesa. IVF crowd ye hu be ma na so hu oba pro. Inti threat bi ani but na entkwatu mi siwa wa. But o ma no obi akoda ho no na o ka no. Say ama me pata say entkwatu so tumi esiwa wa we no bufo tumi ba. Oba no bia ka che wo oba say no bia bema bia ne ho ni wa o ye no say bema e wo so. So na before esiwa wa we obi aware bi no ye we say perfect so e me cheno it is hanyoma ni nya e be hante wo bema because die before beba wo bema no be ye bibi na ye fa say ye bema say bitafra che omo ye adwan for say bia no num so ntumi wo enso one na yere wo hoyi so na me cheno e bia me fa say oba na kwakoye sacrifice na ma no mo manya e baba ko ofi no wo hu say ni ku twempra won achi e before bantu aba omo ko oba no betumi aka che wo bema say wo ye we nya wo ni ho eso wo ye hu de o be wo ye we nya untumi wo ye ne be ma ye se be ma ye wo nam na wo na se bu betumi abenti no anti oba no betumi option ni na be ga no oba no voice ade ri manana wo we ye kwa be kwa se ho ahoma eko because at the end of the day we say akwala na se bitafra che wo ne wo yire mo bom ho ka ma na what se asem obi ne na kwa koda sabi ana wa wo no edu mpo atwam na wo kotwa ho kakra bi ba ye no oba le bufu na se won pe me pese me udi si baby won pe option nyina me pe option o rather no be ja oba no so a wonya wo ono so nja me okay that was that me kan se ahohene nti na eja more se yesi usumbodi esunkodu nti se at the end of the day no me nya de ye me no mienu na me nya won kwa wo de kwa ye me ba na de me kan se ada wo si wadwen po se wo pese wo ware sa da no obi oti ni bi amfa che ni tim se wo wadwen se unya ne sa pepepe wo bet ma twempena fa wo di ba da wo wadwen se wo be ware no if you say da na fa se wo tim se unya bibia pepepe bi e wo se wo miti oba no afwi wo be ready se wo be sacrifice ni me bi na ma enam so ma wo nsa kan ni me bi enti no se wo ko tot bibia ti se mu ye nuane gina na mo no kwan be na obefa so a problem ma beto onim no obe manage pastor we asema me na me ma me e ha no ofie na na ya da be na obe wo na me kasi bibi so yes papa ya mpacho 1 minute no oba ni de wo ma me ha no ofie se da be o ma me ha no both sides yes na the me kasi ko me kasi bibi so se obi pressure or the mount ele enyina no so sacrifice o dachi anya hwe kwa nim say ye me moja e bi ko na ka me ko e na o mo di kan a ba ko ntimi fa sa wo ba tell me na o ti bu no na me nim say me what problem ti say na anko ya ko fi abonti akoye me yire ba say ko won chen wa won chen sa ampo atwa no obetimi di atwa wa ba onya nso ntimi ngo mo ko hospital wa ko hu say ntimi ngo no ebufu ba so nda ba wo nya ba sa asem no we betumi aka betumi aka etimi nyina no so amfa nto me da atentwene because ana mo na make na ye wan kasa wo dachi eja me kasa wo sacrifice bibi na de nya bibi aje oba o no ena de betwam so oba ti ase ama o se ni situation ni no hwe do ne bra mo de dru ba bi no mwanya santi ase nse ono so o deserve so kofa awone ba ebema ono so anya ni jesunku ema ye wo a I am a feeling happy different from so back them say me ko adopt say
obo modern na okofa be ma foforo ne no koda be ma no betimi anyinse be ma no ya test e so ne sperms ne heavy but and that time you no better than me say betimi abem aba and I remember bisu ne mabi wo ha obi wo problem say muni problem but still I want mo mo je hia mo bi any problem obi a potential so betimi awo but I want ba na nya dey emba enti no so ho enti mi mum de efe emma efe omo anika kwala ho anika that one there omo anika pa but say uankasa unya ba it doesn't mean say you are less of a person of course what you say cause obi wo ho a ye ma wo ba wan hwe akwala ne beti to amu obi wo ha ye ma wo ba heaven or ha nko bi obi wo ha e betimi o say ene obi cross betimi akọ na ne be ma fofo akọ da mate ase ba mba akọ wo no na abofo na amukọ wo ye no abaye abofo asebio na pomudine enwie peyo sana also betumi akọ for ba bi awo kwanu so no so na pomudine ya no de eye ase ya adwene ne the debate on that level we are going straight to the point say we need the baby one way or the other sister be fie na ye hu ne kan ye ko bisa abrewa ntam ka se ma mo na mo ye fa na bibia no enti ko bisa abrewa na ye kwa ko bisa abrewa Sara yentimi nkan yi abrewa Sara fimu da Abraham ire inte so Sara se ko bisa no we abrewa Sara ko fa ba bre ni wura se mi wura abaye ni poku ejina so eto agono na nantu apantu mira abaye de obetimi ama oba mira we de mia wase mo nhwe na mo nsua eman panyimfo na ye bo mudin ehira won ba bu mu no a ebi ene Sara ani o afi kama enti wo kwa ba na se afi kama Sara so enti ye ka ye se kwa kofa babukura bie mu a ye be ko David ho David ba akokora na awode no First Kings chapter 1 awode David ya man hot tea so awode no ya soja odem awode no ya du kuntu akata ne so awode no na David the chief counselor a friend Ahithophel o ma ka onyere the high still won to we the awode we the esrawo ma yen kokru na enkope abayo aso no wo jejja bia na enfa ne mbro na ehwe o de bia ba na kan ana mu ko krom na mkofa abayo bia friend Abishag ana mde ne David David no according to the Bible story First Kings no David ainanda nemo was on the David eto ni kukumu say mummy enfa nyame eni die ma no na de enfa nti je ne enfa ne se ne enemre mi ete asem ya to yen say entrance say tie yi free Bible na be ka science no na kire yen say metime dem sperms ama oba o ti ase na wa wo ama me ene me yire sa na wo so no ba ne kwada eni ama sa de understand no sa wo so be pren ama sa da no me oba no wo be ma akoju be ma bisa mama nyima ma ye nyina de ko so na ka koto bi ene de me problem but say obi be you know ebi esida ba ma na na ka say challenge wife we dem so de bomode anaye we dem go ho na ye ba ma na no pa ba na cho oba na ya de kama wie no mu nsa card o mo wo afa mama ye okay I woman na ba ma na aka ai na okra de we na ma kwa ni feedback no ma say bi da ma say so yi akwa no say na also who bodam because I didn't know. say na also bodam I didn't know. I ati ahun ase ama ye nyina ya kwakọ ya akwa ni nemfia oju e na fe na dia topa what do you mean because so want me and na bet me I be afraid na say o option is obama ire nso timi akwa nice one ni na dia jiji ye ni yes E di enti na wakofa obi baba abefi. yeah Na wo hu se oba no obetimi awo.
Yes. But we won't mean tea. We didn't bet say I'm on a barber. Wow, when about what we say, wow, Bana Brabo Mintina, my one intimate. When to me, You see, baby, I made a conversation if you yeah. say, no one now about me. And if you float me with a buy and coming about my brabo. Say, probably not to say the old canna. Okay, and a TIE, and a problem of Wakuini. But maybe I'm going say, I send be a bed if you be and then my jetto benefactor. Inyane Dambo. Inyane Ginani. No, solve the problem. Promise him. One thing about Saudi, we can say, my map about indefinite marriage and correct. Because I say, I later a higher with the Republican, but the American and the Republican, once I say, the American can America. The may show me Dutch. The babu Because the many person out of the mamma say, Mia, and come good like I'm said. This person intimate. No one will show me Dutch, and then you're in the Dutch. But I was the cost, and I say, trying to quick, yes, Quick, adopted child is the best because so carry at the end of womb. I won't found that. Any baby no good for put me punch man. Mamma says, I won't out 9 months. But seeing ya for adopt Apollo, but fear. Apollo be now because 50-50. Yen idea. But so carry 2 years now the bar. Every baby at the end by then. All right. So who put me claiming more than I'm an back. And I'm back. And I'm carry 1 year. But so I have one year. In some year of out with Ponchi Mammy. I'm fire for you. You know my work from the year. And adoption class. And yeah, cause you open back, unibi. Obi so per ja epena onibi. Na say me pacho options too na mu dey na wachusu. Dey be chisu and then no nkonko ya bie. Onko ya bie. Oh me mani. And we nyina mo. O metana sa mo. And as me jam. Dey ya wo bi asiri ye. Obi di wa dey. Mpese me ka asem. Ade no fan ko wo konyim no de na bre. Na say enu ogu su bo. I imagine obi start Ya ko daso. And you say because I think the comment no. Yeah, 5 per comment never be a majority. Because everyone say option in obey jow. None of the above. Amwako. Obi so say obetumi amia nani ama wo oba no ani die ene mu nyina samba build akra na bo from that chinti eno na mu akwakoya IVF Obi so say man obi so say obetumi ama no obi akwakoda na wo wi amene na bio wonyem wi a na fe fa akora ne ba fie na ende wo ene Abraham nyina ba mu I mean so omunya Sarah ni David ni ayi omunya Sarah omu nyina ba omunya Sarah ene ye nya Sarah so wi na ye de tie enye papa me so say enye mama Ba no kwasa me say say Chroma MSC mapa. enye kroma wiase nyina MSC mad God bless you. because a man etete mema na mo tete ye say The team will say this are the team that was here. What am I wa bonte? Say that I And come here ya aya ye ntimi mienu ni yi no e ka ho na ma bebre wo de hye mema yo e komo no ya na oba ene wekunu tena se ya enkomo bi se ni di ono ntimi ni ntimi onkasa na wakomo de abehyew mo ho eni wo se mo betumi awo a tell them mo pese mo de ndia yan kan hyem yeah na ebe onimra mo ye de mo ya na keko ye de afọ na say ye man no everywhere me we issue am mo pese mo ye quick action my sister now dey debate one channel me ba chow Yempre. Me de mempre. Sister do not agree. So wo be ma no wo sra mo nya adwuma. Na metumi awo. Na wo ma me nkowo. Na me so ebia me wumbu mu atechema. Na wo betumi awo. Na wo de wo feel so betumi akowo dia. Me Nana Ama nte idea. Me nte wase. Na ye me ase ebia da ne bedru no na me no. Ebia me Nana mo problem na wo betumi akowo. Na ma de humobro na me de atawechi. Basa ya di anka
awono at once na mutimi hu se we na betimi awe na ntimi we a masa minimum de wo be ma auto that situation ni mu a as oba na mentumi wo no metumi allow awo akofa mature person bi a wonim se o me ha ye ni gie na o de akra no waje oba de na be feel alright sa na me so meka che wo be ma no se me metumi awo na wo spam anya adwuma ema me wo dia me optional me ma obi ni minda IVF ye ma me boa me wanya ma me dia me ja ho sɛ biribi sɛ si a na one party ɛma wo kwan ma wotu saa namo na obi a wotie mi biara na yɛmfa nkae n'anum there be yes god ma sɛdeɛ partner no yɛ matured enough ɛma kwan ma wokotu saa namo no ɛma ne nyɛ wo da sɛ yɛ wo nko a wo dea pa cha wo pediam sɛ wo ne wokunu ɛwɔ hɔ na asɛm si na otumi gyina wɔ ti na wɔanyiwa ama wɔ nipa anim na ɔma woyɛ deɛ ɛfata ma munyam animuonyam a wonya baabi gyina a ayɛ anyini ma na ɛnyɛ nkuranhyɛ ɛma afoforɔ a ɛwɔ akyiri yɛhu sɛ sɛ asɛm to ne gyina wɔ ti a ɛyɛ mfasodeɛ because sometimes wɔn a ɛyi ma no ɛna ebu wɔn a ɛwɔ akyiri na bɛm yes ɛma te bia no obi pɔnte ne nsa wɔ obi so a na ɔde yɛ mfatɔ ho ɛka bi kyerɛ ne ba eti no nsusu ne sɛ obiara no asɛm so a wɔayɛ mu a yɛmmoaboa yɛ ho na sɛ obi boa wo so a ɛnyini ma na ɛma nkabonima na ɛma nipa kɔ no sɛ ɔmbɛware na abrabɔ no ɛnkɔ ni yes award de nyame na de ma enti sɛ wofɔ adapt obi ba na mo mmienu mo hwɛ mo nyanti ase na sɛ mo hwɛ adoption is not part of this phase and you stand na gyina ne me stand na one na me gyina backyard de onya ha na ntumi mba ha nkɔmɔ na edina ya na no agenda do mba mba we dey na oba akɔkɔyɛ da IVF na at the end of the day obeso yetia nti anu ane sɛ ontumi wu a sɛ me na mentumi wu a ye njai so no na ntumi wu a ye njai simple duwa boga me na sɛ nya ade oba anya oba ka sɛ me na nim sɛ ne ade oba you know nana oba anya oba oba yɛ nipa na me chana again do onyanko sa wo ho de de yɛ wa ɛbɛyɛ oya no ɛfa bless you ɛhɔ na me so me gyina na ɛhɔ so na me feel say ɛsanti ase timi yɛ adwuma na gyina adoption yɛ of course ɛyɛ but sɛ options wɔ hɔ sɛ me wontimi ngo na me oba na metumi awo aboa me why sɛdeɛ wo kura no sɛ me mentimi ngo a wo wonye permission na wo akosi akyire akopɛ bia ba wo yare gyanto abeto fom masa madam talk nti ase anya adwuma the decision is yours no time to die ya me shira obi a ho hwɛ ne na YouTube you mo the rona mo subscribe to McBrown's Kitchen your YouTube channel no afei mo find social media accounts me Facebook official Nana McBrown me Instagram I am Ama McBrown TikTok I am Ama McBrown GH and I adwuma nti ye official I am Ama McBrown GH Snapchat o nya me pa Snapchat obi use me din no fully I am Ama McBrown obi use wo ho enya me a me ba cho me dia ne I am Ama M McBrown I am Ama the letter N and McBrown please mon try baby am betumi report to Ama omo free so Ama metumi anya me din na kamanya me social media ni nyina in one name no momoa me pam chopi ye dem besi wo ha fa comment fa ase ho na fa mai pa nya me hira mu nyina na ti ye kono na de aseda PSC ma holy and I hope a na over we open mosquito spray spray me spray fatu jamai di ankwa mo obi ni nkyese nkomu nti omo aye omuhu ya ese omuhu tu di watam se na fu bi hye me di amete na maka nti afa na maka na so wo ni me nya obi ni me ya ade omuhu ya na mo point me ta so mama mo woni si my grandmother o say last week o friend mama ba odi meni nyina ye zongo from kwala na unu se zongo ni
So o feeling pa shege Nana Ama McBrown na so iteni shege na say ya na bugumbo shege Ronaldo ba shege so nya zo odi watem so the way o feeling ni ntino enti obi o ha e o se wa attack but feeling no dey o feeling Daddy elu no back here is all ya Ama Oba. o feeling Asam na mekai no. Makoka against no. Ba me so na me nim se maka against no. Me nim se bi one ne ho kani no. Sa na person oyema na onyema na aye ntokwa. Na ase makoka mako defend ba. Sa na omo no. na say Nana. unim say adwuma bia no bonyo Hazard. sana brabo professional hazard Professional hazard. wa ya ngu say me omu dobi ya drele me kakra social media nya kana ka no ase mu afa no so ya modi en ka sam tena masa wo be team so be slow accusation ni point for a finger point and a pointing finger aye So I dey Dubai Prince. Me am sure who you shake. Shake. na say you so you be we just go obi a ko ya holy ni a try Holy Baba, holy the Baba. Yami shira we na holy and amase. For the support now we to be display. Kai say we spray with them wa. Fear for 15 minutes. Asa na we remove. Kwa no so there. E wo nchen da bia bonten da bia utumi di si. Na your parents na aba no there. Esi hu a emoa ne ntimi mmenwo. Aye lemon. Ene womuo enti no ote wo nka afa so we kura ne 8 cent kakra efri ni padua ho enti no kai said bia benya bi e de ato bag mo enie yeda mase bebre asada so encomer my way insurance high sense Syntex tank ye be share bi o me da munyina ase me da mase makramo makia keche